Talo fatu le sofa manu malo Yesu Keriso. Me se apitua sa talo fa sunga apostolo ma fetu ala vina ya me se fo ia sunga suite ta ya misa ma fetu aferila pa ia la silasi sa fa inga fa fa umto ina ya me se pa ia le kalesia tai mo le avanoa wa tula ia ye folo fola le upole tua ino o toe fatu pitopi mai fo ia fa inga malanga le nei tau sanga ya vi ele tua le upunele tua mo tatong fa pealo na fa ulu talaina fa manu yang o le tausi matua I've never, this is the second time I've shared this message, but all my life in the ministry I've noticed and I've watched, and I watch what was happening around us, and I see what the devil is doing to many children and to all of us. Ava peo na yo lo matua se si ifo lunga lo au. Pa so ifo ma yo matua. Elo no winga la o tato umala le la vea ele. Se si lunga lo lima pa fa peo lo tamavi li amo lo tina la vina. Ole fe au le fa au talena fa pe fa manu yang ole tausi matua. Tol se fulu tau sanga na spente Yesu Keriso e no foi lona ainga, and yet na awina mai Yesu e sau e failinga luenga fafaola. And I wonder why he had spent 30 odd years of his life serving his parents, and only 3 years of his life was spent in ministry. I often wonder why that was. Ole numela tolu se fulu le tusipa ia olona winga, it means a dedication to a special task. Here's what it means. Preparation for ministry, he had to spend 30 odd years looking after his parents before he went to ministry. Olona winga yese, it means what it carries great significance. Fuele torse fulu tau sanga o Yesu na mafuta mo na matua. Pamela fam talanga Josephus, who was a Jew historian, that Joseph, the father of Jesus, the earthly father of Jesus, died pretty young. Yo na tutoya ele no lo na tina ya mo no so mo na tu fa fine au Yesu la matua o ia le sa tau sia lo na tina kor se fulu kausanga foko alu e failanga alu nga kor kausanga o te lo la ki disi masi nei, but I felt the Lord was saying I wanted to share that message. Tangata mua na tu ele tu yo au tafa na te va ia oe o lo ka mama lo kinga. And then spiritually, the first parents that God put around you is your pastor and his wife. Ava fonga mai o lesi le mea I tu tonu el setting ale ainga wa pese me fia ka ngaka le attack o la kong makua. And yet, if you ask if there are any perfect parents, I want you to know there is none. Because we are all imperfect. And yet, we spend quite a considerable amount of time to criticize. Ia tato o mai foi kongo le loku oka ka fiola to tonu le kale sia o lo ia lo tama fa le nganga ma lo tina fa le nganga. I think I have been a pastor long enough to know. Yeah, amen.
Amen. Whapea alto tele o tangata ai e perfect uma kangaka ai e whaiwhi au. But I want you to understand we're not perfect and no one is perfect. You're not even perfect. O le whamanuyanga la lea matua, o le whaakasi lea whamanuyanga o lo i te tono le tusi pa ia, o te whai atu ia te oe o se whamanuyanga e ese le ke leo me mai e manguia ia ke oe. E le ngata lai lo ka manga whanawina tu lou. Malo tina, a lo ka maa whale anganga, fwoi malo ki ngā whale anganga. Parent blessing, tausi o mele o le tausi matua, su ala o tusi le, kene se alua sumale fitu whai mua mua o le wha. Kene se alua sumale fitu whai mua mua o le wha. Wa toia ina isa ako. Wa pua ofo i ona mata wa le mawhai ai ona vaai. Ona ia wala awa ile ia e saulo na tali e matua. O whai atu ia te ia. Lo watali ie. Ona whai mai le o ia. O au le nei. Ona ia whai atu ai lea. Whauta ea. Wa u toia ina au. O te leiloa le aso o te oti ai. O le nei. Ina ave ia au penga. O lau utu ma lau au whana. Ma e alu le vao e tuli se manu le vao. Ma au. Ia e whai e sina mea e ai e manongi ma au. Pei o le mea o te manao ai. Ma au mai a tau o te ai ai. Ina iau wha manui atu ia te oe. Manu o te le ioti. Ha whonga tau le whai unga le whai upa mai. U whai mai toi ina. Sau au le whai mai sau mea ai. O wha manui atu ia te oe. Mangu ke le ioki. Fai tau mai lale fai upo e li mai o le suma tolu, and I really want you to hear the story. Because o ke lo o lesi lea vaenga o le kele nga misi e tangata au nei lea tua, amen. Fai tau mai fai upo e li mai o le suma tolu ia. Wa whaalogo fai we peka le upo i sa ako ia e saulo nā tali. Wa ruatu fo i e sau le vao e turi se manu e au mai ai. Ona whai atu le we peka ia kopona na tama. Wa whape atu. Whauta. Na ufa longo le upua lo tamaya e saulo uso. Ufa pea. Au mai a te au se manu mai le vau. Ma whai e sina mea e ai e manongi ma au te ai ai. Ma ufa manui atu ia te oi luma o le li. Manu o te le ioti. O le nei. Lau tā mai. Ia e wha longo mai la upu le mea o te whai atu ai ia te oi. O le malam la maumata o le tala. But here's what happened. Na whaalonga lo le lo matua, malama le leia le lo matua i le wait o le tala al toina. Malama le lo matua i le meo no tupu la na tamalea. Pe a whai le mele la ngalena whaalonga o le toina vai mai. A le whai mai sa ume ai a mai, umalono ai. A vatu lo le whaamanu yanga ia te oe. E le iloa ke le lai e ia kopo le mele, a lai matua i malama le leile lo matua i le te leo, le significance o le. O le whaamanuianga lea whai mato ina e umalongo ai a vaku lo le whaamanuianga. A whangala o tau mai, o ke ai mua ko a vaku ai. Amen. O le mera le whai e sakani, e tungu e sakani le loto te te e itamaiti matangata e le vea e fwoi ma oe ngā pe awa pe ngai so e fua mailo ka mamalo ki ngā. Tu ai le loto te te whamasino ai o mātua, mai whamasino ai lo ta mā, mai whamasino ai mei lo ana fo whau e sao. Ai leo whangalo ka mā. O le masani whalai si tangata whapea, iala ia lo sista lai o lai, ia lo ta mā malo tina, saku umai le teine le lafa manuianga, ai le se mea o le whero aluai. So le fai upa lusu ma lima. Fa fonga o tō le fai upa lusu ma lima ia. Ona whai mai ai leo ia. Au mai ia te au. O te ai ai le manu alo watali. Ina ia o wha manuia ia te oe. Koi repeat wa la fai malto ina mai. I ngā au mai e so ai. O ngā o wha manuia ku leo ki ai momua ko alua koi lea.
Whamanuyanga. Vai upalusu melono ia. Ona whai mai ai leo Isaako lon tamai a te ia. Lo watali ie. So mai a. Sei e songi mai a te. Vai le manga onga koi inga. Mana alto ina e te so mai. So mai ma e songi mai. Mai to ina e so mai a ma e songi mai. Ona au whamanuia atu le ia te oe. Or ko kere raskanga, they are so taken up by their own personal desires, and they do not understand the significance of what is about to happen to you that will bring so much blessing upon your life. Inside your house. Not outside, inside your house where is your mommy and daddy. God anointed them with so much blessing. Langole intentional le tua ya manguia kangaka yeyai. Ale labe le malama o kako. Amen. Vanau alo tina to asfuru le lua tangata. O awe nu bela asfuru lua. Vanau alo tamai lu asfuru lua tangata. O awe nu mela lu asfuru le lua. Ola mela le na fai. No wala ifo o tilo ai mea uso matu tu mo uso fa fine lai fai. O kele mala le mele o le fa manu yanga le amatu tele mala mai. Tau sangan o fa ola inai na matai no fa tau le kenese fa solo ngai ruma. Ai o kau e lo le mele. Pero, it's amazing what happened. Matola, na ufainga lunga le fale mai. E iwa tala tu tongi le vayaso. A olo lai la su tongi la kloso chinanu fu no foi la lo le puru lai lunga le fale mai. Kai minga le sengi ke ukusi fu e na umalo na chaina lo tu tongi. Ele o kele sa uva i si lo mato na lo china te va e la tu. Ya umalo ave ya ka ke fia la wa kai lo ngala. Alulo matua ula im fayana me fo ina. But I was so happy because at that time I read this text. Paulo ina le meo na mafai ona tupu le lumana. Fai tau mai la le fai upoe. E lua suma le fitu fa fonga mai o le mana onga toi ina so mai. Ma e kisi mai a. Ai esel tu mama o istanga te lonta mama non tina. E ke le fia kisi lo kama e sa kanka ki fia kisi ai. Ala kisi la nga pipi ya o la ngutu ile ala faul to ina o mai ma no ti o mai ma fa manu yanga ya oi. Al kanka la se la ke kisi ai. Nga mala ya me ma ya oi. Ma fa so songa. Afonga la o tole ma tau ti o le mena tupu le. Fa upo lusum le fitu ia. Ona ia so atu ai lea. Masongi atu ia te ia. Mai ona ia so atu ai lea. Masongi ia te ia. Whaafonga lau tau lisi mea mana ere swaitau mai ia. Wa ia langona le nambu ona ofu. Ma wha manuia ia te ia. Wa whapea mai. Whaauta. Ona manongi o lo watali i. E peo le manongi o le whanua wa wha manuia e leri. Ia, e mana ia la le whaapalangi. Whaafonga mai. And Jacob went over and kissed his father. It means that he now made a commitment to establish a close relationship. Orko kera la sikanga. O nga ye me kele fie lo kama. E kele nga we e fala kala kama ya mana nga lo kama la ya. E mga fala kala kama. Va me la wa. Wa so mai ya kopo elona tama. Ai langona elona tama fa fonga mo to le upu fa palangi le sa fa mai. And Isaac caught the smell of his clothes which the Lord had blessed. Mai wa langona to ina le manongi le ofolo na tali. Wa umanga fa manguia ya ile akua olongo winga. E ya ile mangongi ile ikangaka.
Le mangongi o ka ua o le mangongi o fa manguia ia ile akua. Hallelujah. Avanga to wai no fie no apolane wingo le upule le smell in this context and what the Hebrews language says. Ole upuna le fa ngaina le smell ole upeta ole yarak. Ole fa ngana e mari e piki kupu ai mo moko aka wele upu. Wa ta to tu si va pe luma ngana e pele ku si va pe ngai ku. Ka ko ku si lenga ngana e pele fa ka upe lenga fa pe ngai ku. Aielo na mafu ngai lenga fa ngai nga upuia. Ole si wingo le upu le smell le tono to spire, it means quality or character. The smell, it means the quality of the person or the character of the person. So when the sun came close, sau kisi le koi inga. Pamela tells us, wala ngona to ina le manongi wa fa manuia ye le atua. Ava fonga la to, ole upule fa nga, it means ole quality ole tangata le nga kisi mai. Male character ngaka. So it means that the father smell the quality of his son and the character of his son. And God blessed that smell. Ole si lawing ole upo le smell le fa ngal tu spaia is ruach. Ruach is the breath of the Spirit. So when the son came close, here's what happened. The father smelled the quality. The father smelled the character. And the father smelled the anointing. See, ole smell there. It's a quality of the person. It means that this man was not just a man. Hallelujah, Lord. I gave us also a kulongkama, a melongkama, why you manongi will find Manuia Yale tour. The character of the person. Okay, long all the we go to school, we work on knowledge, we work on learning, we work on our skills, but we never work on our character. So you got to work, you walk into your house and show your bad attitude to your parents. And then you walk into the church and you do the same to the pastor. The quality of the man, the character of the man, the anointing of the man. Elema fainga kako piu, lingan kako relationship makako mako, beva peo, eke fero alo mai o. We can't. I made my own decision. Oh, why don't you see the car? While I'm avero kinga, come see I o kialo chinayo lima na maua masoe. Faka eles fayona valava suino na napi too low. Fay umame umalokinga. I did all of that because I read the Bible. I wanted to spend quality time with my mom. Of course, my dad, yeah, I see, okay, all I feel celeste min mama futem sulap. Alo tinala no loa ina wa uman o faitau le veselea. I made a massive commitment to look after her and get close to her. I found out to le fai upo le kenese lusu mali lima fai upo lusu fitu ia. Ua tutupu foi nei tama, o e sau foi o le tangata ia ua poto e tuli manu, o le tangata o le vao, au Iakopo o le tangata anga malu o ia, ua mau I fale ie. Fafonga mai foi la, fafonga mai o, le se senga la wari ia, o e sau. But my Esau is an outdoor man.
meaning he's never around. He's always outside. He preferred to be at home. He preferred to be around a mommy and a daddy. He preferred to listen to the wisdom and knowledge and understanding. He preferred to listen and to be enthroned by the anointing of his parents. He prefers to be outside. They never want to be around their parents. They just want to go and do their own thing outside. Amen. I prefer to be around my mommy and my daddy, because while they are alive, I need to hear their wisdom, their knowledge, their understanding. I need to hear what they know to build my life for tomorrow. Ele mga ngofo in melong kingamon ko mga ayalo ka minimilo fo o hallelujah lo atalo fo la ne pe o ele sika ka le ka minimilo mayayo e fo la sika ka fa penga ko lo. You don't want to be around your spiritual parents, but you prefer to be outside. Hallelujah lo. Al me fo la nga from far away, all you see is the frailties and the failures of your parents. Close by, you will know the heart of mommy and daddy. Hallelujah, Lord. Bayoto, ole fama nguyanga le si fama nguyanga makau kia le olo to tono le fiong pa ia le tu. It's going to make your life absolutely amazing. Hallelujah, Lord. To fo ia le kenese lusu mo le fitu fa po lusu mo le vado. Ia fo ayatu ele atua ia te oele sau mai le langi, ma le leo le whanua, ma saito ma uwaina e tele. Whangana tau, e lua vaenga o le whamanguyanga leanga sau ia isa ako, inga o umanga airi ko inga. Whamanguyanga mua, the blessing of increase. In every sense of the word. O le whamanguyanga ole, ole si tia lunga po fa manuyanga mangaya, hallelujah Lord. The blessing of increase. The dew of heaven will fall on you, meaning that whatever you put your hand on will grow. The richness of earth means the wealth. Hallelujah Lord. The abundance of the harvest, productivity, the bountiful of new wine means that you will enjoy life. It's the increase. Ia au auna nuu ia te oe. Ia ifo foi tangata ia te oe. Ia fai oe mali i ia uso. Ia ifo foi tama lo tina ia te oe. Ia fetuina se fetu ia te oe. Ia manuia foi se fa manuia ia te oe. Ole vaanga lo na lu ole fa manuyanga lea. Ole fa manuyanga, the blessing of headship and authority. Ngekewe fa pele mo lo kamamlo kinga mo lo kamamlo kinga fa manuyanga lea. Headship and authority. Kamakalar ko inga ilonga kalifa mai, many nations will become your servant. They will bow down to you. They will you will be master over your brothers. Mother sons will bow down to you. All who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed. Baila, ile se fa mangu yang fa pe ka ke fe mi kai e fa pe ya o mai e fo le ai. Le ai o le menga kupu le kanga kanga ke kausi le leilong ka mamalong kinga. Mangofo le ka au ka for ko inga ma lo mo ko. Hallelujah lo. E ke fiwa fa le la ro la ngai. Ai mai le avangola e fe ora la ko e mai umai me la ngofo mala ko.
tolu mea ke kele no fa ia le tala lea. O le matua i mana ia, me mua wa aito ina. Ana aito ina le lima lo na tali ina lo ata batu mea. Ia. Ali matamai tai. Wa ai lo tamama lo chinai se mena e sau moi. O mele masani ana fai lo china e o malona va se me mai ya waile ngake mele ele lo matua ka se san va pia ye manguia afkai me momua mai he ate the food from the hands, son. Number 2, he drank the wine. It means that the son brought joy. Okay, longa ko ri si me makau ki ele fa kamai. Ele fi hai makua. Angal fa ngo makua me vale fa kamai. After my the son brought wine, it means that the son was making the daddy happy. Make the daddy happy. Okay, long allow si kanga ko fucking ulu ya ko kama. A pise peke me fo le ke fie ye. E pike fie ye fucking out of my I'm the black sheep of the family. You're the black sheep of the family. That's what you're gonna keep. In the future, we'll all be black. Ave me wala ko he wo fie ko inga lo ngakari. O ka kele o si ko inga la fio ki fa ngongoa. O le anga yo akari mala ko afinge. Same thing le loku. O ka ngi fai fe a wo lo fa pe nga ngo fio ki fa ngongoa. O ngo le o si ka ya la ko fa nga. Our goal is not to determine their failures. Our goal is to make them happy. Hallelujah, Lord. No matter what, smell the smell that God has blessed. Ole manongi ke lo inga e, wa umanga fa manguia ele akua. Life is song yet ko inga. Ale ole manongi folele, wa e ua wa kele menga e hadu yai. Wa e pisi ai le lalo langi, wa e sa we wa e upe ya la kama fo le ngaru. Wa ai me ai pua, wa sa wa ngam pua. Kulo. Ele fie songi yesis. Ale manongi le mana alto ino le manongi. E fie songi ai haleluya lo. Luka suma 5 fai upu e suta si tolu lua. Te mena fai tau na ni nai fai upu fa mole. Angale mana malama ngota tolu tala lea. Amen. Wa fetala yatu o ia, o le tasi tangata e to lua na tali. Wa fai atu le wi ilona tamase nai. E au mai a tau lo tofi o le oa. O na vai lua le e ia o na mea ia te ila ua. O ma vai na yaso, o na hapoto ai le wi mea uma. Wa alma langa i le nu mamau. O whaata ape ai na mea i le nu. O so na ula vale. O uma atua na mea. O na onge te le ai lea o le nu. Faftai, lo maka kol kala nga. Pa le tala na, le tala le wi fa ma o. Fai upu na suma lua, fai tau man fai upu suma lua ia. O fai atu le wi ilon tama se nai. Ye au mai ia te au lo tofi o le oa. O na vai lua le e ia o ana mea ia te ila ua. Mai kala la kama le kama my daddy give me then I'm off. It's amazing. It's amazing when you understand this guy. He doesn't want to give to his father. He said, Father, give me, not me to you. Give me, not me to you. They expect from their parents, but they never give to their parents. Now, now it is not common in Samoa.
Fai upa lusu ma le valu lusu ma le iwa. O le whanau la to ina lea. O le ali la kiki fa mai give me. O nai tai le o ia, e le mawhai o no urufale iai, o na alwanto ai le o lon ta mai fafo, ua wha o le ole i ante ia, na tali mai ai le o ia ua wha pe mai lona ta maa wha uta, o tausanga ua tele, o au nai i ante oe, ua le ai lama sau polo a inga ua usolia, e te le au mai lama se ta mai o ti Ia, maa u, whaftai. maa te oli ai maa uo. Fai mai le ali la kiki. Fa mai give me and then I'm off. Fai mai la uka mai le fa mai. All these years I worked for you and you never give me. A whangana o tau le attitude le e masangi el ko ke le o kangaka. They would say, Daddy and Mommy, give me. The youngest guy. And then he went, and then the older guy said, give me. You never give me. Most children miss that blessing of their parents because all they're expecting is give me. Moya leo se tala, ia le tua. When we got married, we decided that Soya's mom and my mom will be part of our marriage commitment. They would be part of our covenant. We made a decision that, yes, we know that we are committed to one another, but her mother and my mother are part of the covenant. Okay, le ofia mi kakula ya o ko se mea ale te fa matala atu le ma ole me na faido ma faitau le tala le. To sia le lo tina na mariu loa. Batu tina soe for 15 years we have looked after her. El me ala ma la wa me ma sanna fai. Wa fa tene wa ma to fo ma no fo umal fa na lo to fa fo awale ave lo to fo ma. Ai ni me fa ngata o va ingoia e fa ya. Wa umala fa na ia la to lo tangata le soifua. O ia le ma wa yo da to manuia. Fai mal tula fono e sa nga pizza se si kongo le fale. Mo vai atu ai kusa po le hal fai mai e mo me ka le ka se lo me kwa. Fai sa ai me. Pos ka mai kalo fa pe pos ka mai ia fa pe. Do what you can do. Because the attitude is not to give me but to give her. E maka ukia la le mea waka maka ka ika ia ile atu. O kia ke ofo le maa ngai o le ngai blessing. Hallelujah lo. Mateo e tolu fai upa suma le fitu. Whauta foi. O le siu fofonga mai le langi o whape mai. O lo watali pelele na. Wa o fia lava i a te ia. Yeah, bye. I le relationship pa Yesu ale atua malona tali o Yesu. Fa mai o le feta lainga le ale atua na au mai. Fa mai fauta o lo ua tali pelele na wa o fia lava ia. O ko kera langa fa pe ia nga o Yesu la lea. He was in the human body like any one of us. Ai me mo fia helon kama. Okay, le loya ke ai po fia lo kama po fa ngongo lo kama ya oi. Ale o te fati te ai, o le sile me le misil ko ke lo tato. Hallelujah lo. O le sile me o le fia lo kama e fa mangu ia ile ku. Ai le o fa kinga u lo kama. Ma e ngofo masu su e ngo vai. My fia le tu lo na tell my that's my son. I love my son. Io non fai per tor su maleva. A wao tele ia luifo mai le langi e fai lo lava loto. A o le fina ngalo o le na wina mai au. A fonga la to le attitude to Yesu. Me Yesu, I came not to do what I want, but the will of my daddy. Ko ke longa la o ko le attitude to isingaka. I want to pursue my interest,
Whatever my daddy wants to do, that's your business. Here's the attitude of Jesus. I don't have any personal interest. I just want to do the will of my daddy. Hallelujah, Lord. I don't choose to go over there or go over there. No, I choose to do what my daddy told me to do. So I stay put according to the will of my daddy. It's amazing. It's not what you want to do in life. It is the will of your daddy. Tote loa o lesi le mea e leo e loa. Ai mai siala kamai o whaula inga. O ko kena lau si kangaka. They choose to pursue their own personal interests. And they never ask, Daddy, what is your will? Because God gave me to you to fulfill your will, not me. What if I don't like it? Well, you know what? The question is not what you like it, whether you like it or not. The question is what Daddy wants. Finally, kele oisi makua wo le kunga mau mamanguia. Kele oisi makua na wa walango mau I tia sa. A kongo fa pe mai kangaka o ponga ivi mele kongo kia sa ala fa o manguia le kongo kia sa ele mawe oi. I tell you the reason why. E ken wakulo e face aku se me ai ko inga ma e kamale lei ma e kengele lei lo kama lo kinga. I tell you, nothing will stop them from saying, God bless you. If you do not do it, they cannot find any reason to say, God bless you. Because you're far away outside like Esau. Ngoki lole lo ka mama ngomang wiaru ku ngama woki maloki ngalu mamang wiaru ku ngama olala ye ponga ivinga mamang wia la faula la ikongol ku ngama anga ke felwa ele sa me ko ke lo ko mang wier ko inga malo makua o ka bale afi o fangua o fale o kupe o pisingisi me anga le lo makua mar ko inga. Because they had to pronounce, they had to decree and declare the blessing over your life. Ako mai ko ka vale o kangi pau le la poa mangi speaker le ka ku mai na e o ki le ma se me alo ala fanga we maua anga lai sai or ko inga malo maku al manguia spiritually. And I want to close by saying this story. O kala ya Elia ma Elisha ele tu fa le nganga le o tana no atu ai fa me al taimi ana lo atu ai ya Elia kongi longa ofu lunga Elisha fa ya man fa unga Elisha o kere ko ya ese mar ko inga le lo kama fa le anga wa fiula Elia kuri Elisha ma ya wi le la walu le nga le la ave le la ave mai le ai po fe ke lu o ke lu ko ya ki meaning he wanted to get close to the man of God. Wa fiula ya Elia fa mai Elia wa mo foi lo ka mulimu ala ha me le kama awai avanga la cho tala mai a mai le tapo portion le anoti nga ya
Mai ia o le lei, ele se mea ngā o le mea ngā le aku. O le kai mea ngā lu ese aia elia, ngā palasi mai ia le tapo. Saurola ia le ilungo le koi inga, ia Elisaia. E sili aku la mea ngā whai e Elisaia, va mea ngā whai Elisaia ngai lo elia. Ala whanga la kou le mea ngupu. Ngā lu elia, ai sau ia Elisaia le wha mangu ia. Ai ke uoki Elisaia. Le se mea kiasi ngā maua. Anga le anga le airi tūro kiasi. Ngā ke le la kalaka le loko ko inga, ngā ke le le loko ko inga, le la kalaka ko inga. Sometimes we have to make a choice. Kung sa pe pisi lo ka mafa le anga, get close to them. Well, why don't you pay your own visit? Go. Lau whaari kalo lea, ma lau suai a lea. Pe le fia kausami ai, that's all right. I tell you, that will make him say, bless you. That's all you need to hear. Ke lola oki Elisaia alu le kuunga mau. Le ai se singa vea le wha mangu yanga Elisaia. A le si au kamalenga palasi e le oki. Le au kamalenga oki lenga palasi kau I ponga iwi. Saula lau kamalenga mangu ya. Ala fefe wai umalesi ango ango le ai masepea. Ola ului le ya ke oe. Let not William go to the grave without saying something over your life. Let not your parents go to the grave with the anointing without them saying, God bless you. Awa afai fai pa mulu aku sau por ko inga. Sau fiu ya ya wala ngalo leanga. Wa ngalo le kamalele. Ole mangongi le mga ko inga, ole mangongi wo fa manguia le akua. Ele mga ko inga sa mangongi fa kinga u. Po sa mangongi u. Ko inga se mangongi wo fa manguia ia ile tu. La lu ifo ile tupulanga telefon. If you're not married, I challenge you to take this in consideration and make sure that your mommy and daddy are well looked after. Saedi ol mela o tupu ni usila ole o avela to matua I fale tu o itangata matua. I'm sad. Afe marikala mai oh pisi ya ngalenga o pisi ya ngalenga. E ke le lo le mela tupu yo ko I kamalo makua la wa ku yo. Ola mangui ai le national ai yo. Ai le se be ai maua. That's the reason why you are struggling in life. I wanted to stand on your feet this morning. That you too like mine. Au te vati e te o la manoa leo te vatu. Wa mai fo ele tua nei fi au ia toe. Tu ia sungal tai tai na te mai fi au Christmas. Au longono le manoa le vatu ia toe. So fai e se si swingol tau sanga le nei. La ulu ile ia toe a fa pe o stanga te matua la ola lo te mama lo tina. O lau matafa yoina kusa pe kele kupe alo ka mama lo kinga. That doesn't matter. You need to go and feed them from your hand. So that will force them to decree and declare the blessing over your life. Chris, can I say this? It should never be your will. It should always be the will of your daddy. It should never be your personal interest. It should be the will of your daddy that you must pursue. Si only my letu. A elo o oil kangaka lea ngai fai le amio le fa fiu lo ka mama lo kinga. Ala woti lo ta mama lo tina. E te mangalo ya Yesu Kristo. Ai elo o la so fu mai lo ta mama lo tina. O le mangole ku o lo ku anu sawa ko inga mai fa ko ese ai. Mai fai lo ko inga. A mata tu la so ne se yo la la so ta te fa ma vai ai. O le o tau sia ta me lo fa ma oni. Let us see past the frailties and the failures of our spiritual parents. Let us to go after the blessing. Sila uli mai le tua. Afai oe te mena te fato ese.
Mamangalo ele atua fa ufeo tio matua. Fai fa mangalo ele atua ya fa ele feo lo matua. Na ya lule pe atua tsa uninga te fa tu ese ya. Na wano ele te fa pe atua itama. I heard the message today. And I will look after my parents. It's a godly responsibility. There were women out my ele atua ya tata we fai. I bless you, Jesus. Let's sing that song. Sila yodi my dear tua. Lea tua. Ta ua tele le nei fe au. Ia I mantou uma o lo feola mai le teimine nei. Mātou te mana tua ai o mātou mātua. Ono le whiaure nei. Ma le whamunianga le nei. E leo se whamunianga e uma I se au ngā tūpulanga. O le whamunianga e nā mai o mātou mātua. Mai fo I o lātou mātua. A mai a mātou, e whaawau tu fo I a mātou whānau, e whaawau lawa le nei whaamnianga le atua. O wafo I le nei, e le ia mai e se tanganta e se stangata, na mai e oe le atua mai le wawau e o I le whaawau. Le ana e o mai ai, le whiau matuli mai ma le angel, ma whaapea mai ai, le angelu ya Maria e to oe mafana wina se tamatana e te whai ngoa I a Yesu e ta ua o ia o le alo o le siri esi e fua atu e le ali le atua ia te ia le no fua inga ta vita lono tamaha e fai foi o ia matupu o le ainga o ia kopo e whawawau o lona mā lofoi e le ai sonanga taanga o le mātou taulanga pati lea e whawhtai atu ai a te oele atua ma Yesu ke riso o le na o mai a mamomoli mai le wheau o wana I ai se tūpulanga na te misia le whaamnianga nei e o lava I sei puai e le mai mau. A wai wha malu ai lona lonto. O na wha peane le o le tamā ma le tina matua. Ia manuia lo watali. E le maua ia I la tau le manuia. Ai maua mai a te oe o le o soifua. Ma wha fufonga pea. I le aso ma le aso. O ai e tausi ma whawhanga. E tō mai ai le manuia. Ia vi ia oe. Te ebe e sau taulanga pati le nei tae au. Mai whai e thank you Jesus. Aftai mo nei fe au. Ia foi le vi inga ia te oe. Tu maulau wha unga I la wawonga. O isa tali ma se afine o wha longo. Ia ia me se foi mātou. Wale au matai, tausi se ta mambo se tina. A fai foi wale ai matua moni, a matua sono to lua po ai lava. Se tausi ai, a wao oe o le tua e fa sala fa, ma ia le manuia. Mātou te mana nao, mātou te maua le manuia lea. Lea na e fo ina ia ua tupulanga. Se ia o mai a Yesu le mātou ua tupulanga. Ia vi ia oe. Manuia lau e kalesia manuia lau whanau. Nā tulo wonu te tai e Viliamu. E yeilo wanga le leile antua ma yeilo whamalolonga e Viliamu mlavina. Nia fo ia wauna wau tō wha mai mātou mafuta wha tasi le nei tai au. E pia lau whaunga ma lau puipuinga ma lau leonga e wauna nei. Au le mātou te utalanga pati lea lea tua. Te lea tuai le viinga ia joe. Whaftai la upu. Whaftai le whiau le nei tai au. E manuia le tausi. E lona ta mama lona tina. E ala le suafo Yesu and everybody shout
E si lai lungo lo ao pe fai o o se atali ma se fide manuia. Alu ma manuia na. Tas lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen.